Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Ge batho ba šetše ba fitlheletše okay ye ke topic ya rena e re gore bolla ya batho ba šetše ba fitlheletše seemo se mohlomongwe ba rego awa a ba sa nyako go ba kara kamano ye mohlomongwe nna le sekhumbuzo na gwa nyakega ba gwa tlhokega gore ke kgopele sekhumbuzo gore ke nyako tšwa ka mo kamanong ye gore gantši batho ba re awa wa gana sekhumbuzo wa gana gore ke mohlale o gana ke tsamaya mo ile gore ge ile gore ka nnete o nyako toa o nyako šia mothoke a ke re no tšea se ileng sa gago wa tsamaya ali abulele pelo ska ra ke You think in case of relationships? yeah Why it's so happy let's a relationship ki mathata. Yeah. You lose your life for nothing. How pala padi. amen Yeah. And if you grow and then you can be able to sort out your differences. yeah La swallow the ego and everything. Yeah. yeah Then you can settle down. Yeah. Mara if you pala you know we had a lot of people who end up committing suicide. sure Ba bang ba felletsa ba bolaya bana in everything. So to avoid that, you see, if we can say or omong ke metsi le oil. I know. a re di a tlhologanye Ege. ya metsi le oil a di kopane ka oil ye kwa metsi a ye kwa ali mojana re leboga kudu go bile le rena go nane o nane o la rena la ntshirogele re bapetse kosha ya gagwe ke botsana ya Nyukthandile mo e beno re o ba opela le mangetse yena Aaron Mtukudzi ba opela kosha ye beno e hweditswe ke papa bona yeah Mtukudzi Oliver a o dirile taba ya ka re yalo sekhumbuzo ke tshepa gore di-voice note tša rena ebile ka ge re šetse re botšhitše tate a le moyana gore na yena maitemogelo le maikutlo go tlhogopoledišana ya rena ke a mohuta mang le na le rometse go 071 895 9302 a rena pero ko gore le nna le rometse ka goreng Madam Speaker sekhumbuzo le šija ka mo kgašong batho ba modimo mo bophelong a sanka ka kwa ba re gona le difomo tše e le gore di a tlatšiwa go kgopela tumelelo ya go kgaogana ka re ga lerato aowa lerato le fedile gape ge mongwe a šala gore lerato le fedile o ra re ba kgotlele tša go se kgotlelelege bjale o sa tlo romela bo kwa botlhoko o kgotlele tša go se kgotlelele gore ama ke tlhogo ba sa re ke kgopela permission ke kgopela ntumelele kgaogane aowa o ane go kgaogana ane go kgaogana le motho we aowa e lerato le fedile wa tsa keng o no mo jare sekolo se a tšwa e se tšwe sekolo after school re tšhaiše gana moki re sa tšwela pele o sa mmotse bile o no avoid of college ya go sa di araba tšwa mo go yena o tla di bona aowa a e kgonagale gore kgopela motho permission ya gore re kgaogane e ya ba re nana mo bophelong Thobelang ka gae ke Prudence Khumalo yo a bolelago ko Pretoria in Danville. Ke re nna ayo nna a o kgone gore nka kgopela motho ke kgopela motho for eng for ra ntukulole hawa ape ha ke sa nyake ga ke sa nyaka. I just got married in May and my partner is very much aware gore ge le gore ntho a e sa re shumeli then re a tlhalana re a tlogela haua bathong ke gopela motho o mongwe gore a ntukulole ke le mosadi yo moka ebile a ke gopele le mmaka o nkganetse gore mošimane wa ke monyake ka gaka ka re go mmege ke a mo tšea kwaka ele ke fetša ke gopele wene a se go nkgodiša le nkgodisa o nkhumanešitše ke feleletse ke kgone go diterela dilo ke ya mošomong ke ne le koloi ya ka le everything ya ka ke fetša ke tlo gopela wene gore re tlogelane ga ke gafe sekhumbuzo le kgadi ya gešo taba e le tshwereng ke taba e bohloko kudu gobaneng bana ba batho ba fa bana ba bangwe marato e fela bana ba ue a ba bone a ke gopole gore o ka kgopela tumelelo ya re tlhalane unless o ne le se sengwe se le gore mohlomong re ka no ba re sa se tsebe mara tumelelo yona aowa no ge le fedile o tlo no bona ka di-action fela motho a sa tlhola sa ba kgausi le wena eno e tsamaela ngwana batho ka gore mafelelong re tlo kgwetša e le gore napile aowa go diega tše e le gore ga di monate dikgobatšano dipolayano di tla ba gona gare go lena le babedi a kere me ka kgašong wena sekhulu poelano ke nagana gore kgannye e direga ka fasa mabaka maso e ya gore o kore motho a tlhoka go kgopela mongwe a ra molokolle a re bobedi ba lena le kara kamano o monna sekhu a ga o tshware ga botse wena poelano mara wa tseba gore wena o le poelano ka ra marato a tseneletseng le yena and then ka metlha ge wena o ra yena gore no a ke sa nyaka
yena wa boya wa ipusha go wena o kgopela ditshwarelo and then ka taba gore wena o le maratong o feleletša o mo fa sebaka se sengwe so go a tlhokagala gore o feleletše motho o moso go mmona gore ke dula ke mo fa sebaka and then o berekiša advantage ya gore ke a mo rata gore a boye go nna ka mehla le ka mehla ge ke re ke a tswa go wena go a tlhokagala gore o feleletše o mmotsa gore no mane be ke kgopela o ntokolle Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.